Afia Schwar, Afia Schwar, Afia Schwar. My body do saying Afia Schwar. A din my body do saying Afia Schwar, my body do saying. Hey, for Jimmy a pair bit now, what? For Jimmy, no, pass your salmon of a pair bit now. Ghana na a cheap country. Ghana and a cheap country. And yes, so song got see a full bizo, and ma and more bit is a war. Nanka wo kurofufuro bi mu a wo Afia Schwar nam hui nipa fonte say wo nka hwan best so Ghana na ye cheap country enti won so ya celebrity oba ahofo bi na ho kankan bi a ono no hu ne ho so ye celebrity no ono no egita dom pene wo kire wo kita dom semen campaign ma kan ne Japan pasia na wo bi afro so be campaign ma ona bo kan Japan. Oh, dom hifo ne di wachi akwasampa fo edi wo wachi wo ye nipa titiru ben ye kan ni papa fo bi say Ajako ne mo aka bidam no mo kura so mo support obi ti say friend saying oh hwe nipa edi onabo kan Japan achi hwe supporters ni nipa edi ne campaigning ni hwe nipa ewom na hwe omo declare omo support ama eso omo no yes celebrities papa bi ti say Ajako ya making ni papa party so no ampon no mo ni party tirufu grandpo no mo you know omo kura mo ya can celebrate so omo wo manim kura mo nyina tro omo support oma Kennedy Agyapong na wo kwase aba won wo to kankan wate ohun ebo nkote dwamanfo ba asawani moto ho gyimii sam nkuto mo ba yen kwase asam wie beka efo kire papa yi kan Agyapong te no ba do abeka kan ti ho meka o omebo wo Afia wudin papa nam ne ba bi din wo ye ne campaign omebo wudin omeka wasam nansen kura okotuna TV3 ni city ko grant interview omo ko bisa no ho asam a wo chirichiri mu obeka say ensese nka onya ho time kura chirichiri because mu ye cool mo kun ye meribi but mo sisi mu ntam asam problem ye ne ho nya sa na wo kwase aba we obeka ntisabi obi a wona onabo kan Japan eni asam wo se wona ne kura kan bom enti wono kura frɛ wo na wo sie wo se kan Japan kura frɛ wo say dey or pray for president no hwan wo na wo sie wo wa tro da so ne ho kan bi ode ne nam ho na wo enya asam ne yenka kanyi pe kasa ma wo so abeka bi yo ba se pro ye ne na no possible I say you joafu bi otekwa ye mu ohun tieti ase edunsin ase dia bi aye twa so asia no mo sorry am kokeka ensin hunu kire papa yi wona bo kan Japan me kan wo to ne ba bi mo kodi nkwase asem di papa ya tem na oba be respond ai oh ya honorable mu a ote parliament no o de oba na mu di na tem kwasia obi di oba na mu di na tem na ye obi di oba na mu edi na tem na ye kwasia oba na mu di na onya twa ne bo ho be ma na mu di hwe mo ho hu berima enam tem hwe mo berima na tem kwasia but wo to obu mema wonji me di mema tem wo hwe kwan a wo di papa ifa so ena no kro na buka Japan kwotena ho cheche no se won kan wasem ba bia wo mo wo udin ba bia obeti ane se wo momu sori wo di na tem ndo bi na draw na attention se edie no waye gay ya Afia Schwar nigga Afia ya wo di watem sa na buka Japan so hwan Afia Schwar nigga ansa obi bisa mu akon so ya wo no se me ni mu no kra me kan ne ho asem ba obi respond ye ne na wo te ase we ye nipa mo kwato abama no masa fa kwase akonyo no be kire ma bia ntu ya banko fa gyimii ye ko mo ko je pa remfo a akọje Jesus kan bia dia masa hwe so your campaign maba omia obi mfa wo ho fa gyimii ye ko do obi ahin ya wo support kwase asem ni ho ana me bia mo presa asem mo di asem beba asem bia ni ho but enam se mu ankasa sikagegege na makoje no se wo peska o na bokan Japan wa mfa ama enti wakoba omia honestly ama obia keep it to yourself then ye wo campaign maba omia ye wadwuma
But don't come and say ye di Agyapong chi we ye nipa ye di na chi na we ye obi a oba be ye president amokoto abama be president na obi a one oba nya entokwa na no oba nya asem odin oba na na mu na so oba na mu de na ho oba wa na mu nya twa ni turubu na bo ho kwasia be ma so na mu de na ho nya kote ni turubu a mumpumu ho se wo ya oba de a you are untouchable wo ye nipa chin obi hwankwase asema kekaye Agyapong ne se pacha Agyapong wo yare wo ye diabetes ne kwati ewu ontimi no oba na wo no oba beda no ne ditwe emfa hinkosi he sankwase asem no anu wo Afia Schwar wo kekaye ya kire kwase ampani ne bola bed no di wachi no matrix bu achen so senya no be di onabo Agyapong atam no okeka ono oba afotan we ade ne nantabro asa abuwa we taki kurukuruku asa kurukuru ebedi papa ya atam gyimii fo ma fa gyimii e ba bitina ano papa ya bi ode na ho wo ye nipa kwase ahwe nipa onabo Agyapong hwe omo Ghana hwe ne nyuma wo to wo ko bi company so wo ye ensuo kura mpoko sise yengu ye water company ngu ye Agyapong hwe ne company ho Ghana ne hwe nipa omo moduane di fidi wom afeshe kwa enyasam ne yanka wo so nipa be kasa ma wa be kasa bi a chese hu so ye celebrity say make it adom na me support no me ye campaign ti an hwe ne wo kire edom papa be ne di wachi adwamanfo yi ahya wafu edi wachi pas ye nipa titru be follow onipa fonte say wa Afia Schwar nigga hwe nipa omudi onabo Agyapong achi nipa abo omo bra ewo mbibidi anyansafo nye gyimii fo te se wo o ko pesika di ene amawa na to ne ani brebe di papa ya tem papa ya ya ode Agyapong abeka wasem se ai ne Agyapong fans bi na abedi matem timi so medi Agyapong atem onya kwasea onya gyimii fo Agyapong abeka ho ne fan bi na abeka wa ede ne ba yin ti afan no na nipa no kura wo kana sam say Agyapong fan no ede ne chile say o ye re Agyapong kura mpo supporter na say o support onabo Agyapong no ono kura say nipa na wo kana sam kura Agyapong no e bi kura wonimu no wonimu nipa ko na wo be fan ho be di papa panimu atem obi ono preso be president modi am ya baifo na mugu Ghana ho no ni amokra na mo hunhum fini atimu no ni echire ni papa se obi be ya oman ni yi modi en benya na nka Ghana no se na tie na sa na tie na nye yi da baifo ba papa eti ne ba bi no odwene ne ho a mo be kọ kan kwase asam sa didi na tama kan sam aye ya fa ne ho o be respond pe and honorable no yesin and honorable na obi a one mai ko an ode mo na mu me so yo ba de ne wo wa na mu ho kwase aye dimi mo kote yeso na de obi kan otwa wa ye wo kwase afiri o kom yansen mu didi papa ya tem mu time papa ya ni onya mo ebi ni o na say Agyapong ne fan bi ana so obi o support no bi na abedi watama din sa nipa ni bi e Agyapong tin ba bi abeka I want no posse prekotwe asia obi am frost be support no abo Agyapong akwaje o pa remfo na o se ba omia ne be wi ni akọ go and support o ba omia na fa gyimii efiri okọ asia ma gyimii sa de mu firi he bribia papa eti ho no odwene ne ho no meka amasam a momo bekodi na atem sa obeka ya pe eno ya na abo otimi di ma atem edi uyo ban to uya hwan uye nipa chembe ma ho be ma de onye nipa last Agyapong ya onabo oka wo se minim Afia Schwar mi nkoka na semba bia metia nso odi matem ote we Afia Schwar o ko kan se onabo Agyapong wo mu nipa ena osori an kokoba no odi matem Afia Schwar ote obu nipa hwan ne wo Ghana ho a woni na tem wo sa Afia Schwar wa yiti ati moti yi ndi pe wo Ghana hwan ani na tem kwase bi na wo betimi aka kire obi simo bi nkoto abama Agyapong ense we ye nipa mo koto abama no fa kwase afiri okodo ono be kire nyansa tasia ono be kire yenye mo ya baifo na mgu Ghana nti ne Ghana na aye pasa no because mo bayi ne mo honhom fi ati mo mba de pa tasia
wo kan Japan wo abusua man kan ne so nam ahyawe na wo ba wo free South Africa ko di hu no nam ha no free ha katena America ba bi di hu fa kwase ya pa bi tina Germanfo ba o hon fa so ne sen kwase afo bi se kura nyina ba man bi anka yakukum nyina free ho we wo kura nkamba so kwase ya we Afia Schwar we nam ho wo anka Ghana kura ho nto no ba ibum sam ba we ote ho Kenya point ni Bible say o nipa na o alancha Matias am kura wo so areza ko kan fa ho ben e fa ho o ye MPP ni no o kana say fan bia be comment no no enya bantam bia Kenya point do sim sense sa fan ni Kenya point fan eni no abe di Kenya point atem say one ni baby mama enya asem o ni baby mama check koto TV so de koto hin ya ne kwase bi baby mama papa ben ne yere Stella no ma Stella no and Stella no da ben no atete Kenya pon di ne yere natem da ben adwasafo na ben no atete Kenya pon edi natem o de adwasafo a enu du ba bi akoto ba bi kwa kamienti ya ne baby mama papa ben na me bisa no kwa siampa ni ba we yen ono wanu mu nlu drugs ai ne se we yen ode ne nam ho no we nipa ono hwe kwan ode Kenya fa so na no akọpa beto o han Kenya po we koke de kire o ma me no wu ye no ade kunti ya mama me wu ye koke na ade suma ma me na kopa ego ni yem no wu ye we obi akawo wukunu ne Kenya po wo a oye obe mo no wa wu a wo ne wa ba anka Kenya pon cry be president also was abo ba we no wo support no and so why by for ye by bonsam ba funti no what in some what work na kwase aba we Kenya pon di na tam de na sidi na tam ha wo so nti bi da we nipa na me bisa we Kenya pon wadi adwasafo atam na yere antestala wadi na tam can't think Ghana no ma papa lawyer for ma chief justice for abetima na so president Kufuor yere na ma Teresa no wo ho Jo Mahama yere wo ho friends Lodina wo ho Kufuor ado yere Rebecca ho da ben na what second Japan did this amani bi atem but if you omo a wo second Japan di o matem no te say wo Afia Schwar chesi buachi ene Kenya Japan ne baby mama wa unsa mu nyina mu abusunya krom mo brafo akwasampafo ma mo ya atutufo gyimii ma mu no bedi matem because mu ho na mu kodi na tem ke kan kwa sanche no be respond wa mo se de o ye honorable mu ya gyimii asia enya asam ne yanka nyanga na so son kwase asam so a wo Afia Schwar ne ganzo ye nipa kasakra ma bekami oba afutan we kwase ampa ni ba we jama na se yare edi hu sa akomede wabom eda so di hu ni na America ba bi nipa be kasa be ka bi se Kenya pon ye nipa mo koto abama we be my president ye no onu mu pin kwase ya koto ma wo Jo Mahama na so gba omi na se ho no makodi no kojo o musika na ko eye campaign mo obi an hia wo Kenya Japan ho kwase aba gyimii fo ba kankan hu ebon o sympathize aya no posi bi wo be kan kwa san kire ona bo Kenya Japan kwase ya mo je ya mo dwene se jama Kenya Japan no say ahoye na ni bre wo mo so unqualified so be president ya eye wasem wunni no wo se okra de se wunni se o papa kwa je kwase ampani no na ayibese agwede zembo tornado ebese kwa je kwase ampani na ewu akwasha asamando no ade no otia se o menyina me ento no so papa president kwase ni patitiri be no abusunyam o papa kwase na wawu no ko friend no me ono me preso o president aboa ko abusunyam a o de patitiri owo mu no ko ka kire nso no so megina so o be president e do Ghana aboa obi ko di ne president a ha so unqualified ko fa wunni no wo se be president so wo ofa ho o papa wu a ko pe wo fa fo ni bi na ka kire so so nko gina so mo be ko president ni pas ya wo titiri ni bi wo abusunyam se kan Japan uni chas de wate ne ko ka se ya na ne ko ha no
na o didi matem ne koko han kwasia wo ho koko ha wo anga wudi atem odi atem no bi kodi bia so on de onye nipa nti ebi na meken papa ya ni avre ya ni campaign o meka wasem na so cameras when na de big natem adanya o Kenya pro fan bi na ababa attack me wo aboa pa kwasia wo bi ya Kenya pro supporters and the fan no be do atem this any pani bi na ona bo no not no ba bi o meka na o be keke kan kwasia asem kire no na afi say wo ya hwan Ghana na a cheap country nanga ho Afia Schwar we nso ye kan nipa celebrities ya de wo so ka ho aboa we join me wate kwasia Afia wono omo musro because uwo omo fa so a omo di ko wie Mahame sika omuku nipa okumase omudwane ba akra itu obi evidence mi uni mi ho evidence kwasia me maame wabobra sen wo maame abobra ankakra me nka wanti sika ankwanko wade beema ama beema nansa be ye nkwasia nyama anko wo maame abobra anko titi wiye wo maame abobra ankefia swasnega anka maame nka asamuncheo anka ho mambe nante pachire wo Ghana endi wo ansa no wedidi wo maame bobra anka nda wo ma no generation ni na egu abrochire odwan wo a wo se wo ma papa efri abrochire wo ma papa efri Ghana kra no wo ma ne da so wo Ghana gise wakodi visa kwasia ansa na wo be didi obi atem no ansa na wo be didi obi atem no maame nka asamuncheo hyewe bushiem hyewo maame hyewo papa hyewo bushia ansa na wo didi obi atem ansa na wo Afia Schwar enipa fun te se wo se mi wuti na me to ma ya se madam esresrefo wo be sra me e na me to bra ma ya se so mfambre o wan esra de esen o wo to mi sra afre kofi aketoa e ka che ni se ne de o de pe na be di kro wo ni bi o dwan kwasia wo na wo to mi hye chain na enipa na o ye chain ni ma wo na wo di na tem wo Afia Schwar stega na utumi she chain na nipa na ono to chain ni ma wo na wudi na tem ungrateful human being kwasia jimifuo wo be di me na na tem na wabobra o me na na parliament ni matsen wo bia wo be betimi de wo ma ba ye 37 ene ye kwa America ya kwa wa ma yasifuo nyina nti me na na wabobra nti wudi me na na tem ame nfuo ena me maame wabobra nti ne baba bia mba ye jantra nsa na wedidi ne baba bia mba bo ahyawo ne baba bia mba ye dwaman ne baba bia mba ba na hwemu me pe nipa papa ne pe bo fra ma na abo abomia na enye wo me padie bi me pe nyanseni bi me pe nipa papa bi wo Ghana ama na be di matama na enye wo because ansa na obe make $5,000 kwa gisa wo de krama ada and so what make $5,000 what Ghana aka che me say me kwa broche me new baby da ba wo kwa broche nye obi fie na wote kwasia udi nkofo atem wo de edi watem na e ya aboa odwan upom wo aboa kwasia me me fiche na obeche no kwasia ba obi amato aduane ama we dida obi a wo ba ya rekwa pe na wo kwa adopt no wo di ni sire sika obi a me di watu me payroll suda wo be di me maami atem wo di me maami wa bobra we Afia me maami wa bobra papa wa bobra ne mami ense na wa America me maami ni grandchildren ni generation ne nana mutu ne nana mu be kwaji se waji visa asia why you lucky say me bu me ho wo kre ni pafun ni patantan ni pa jenjan se wo kwa wo se yemu wo be kan obi asa we de ka wa asema me ni aba asa asema na be gina ho na kwasia Mr. Blanket Madam Miss Blanket abrabo ne yafu anka Afia Schwar nega anka wo nkonko tena abrochi na nkonko tena no yi stika mu na odi omati nyina odwan obro enye di na edi wo ho enya shawo na wo bo America ede na wo bo
For pay sleep, bra na be trade ya wo ye wa America. Na me for me pay sleep, bra na me charge ya me ye wa America. Who feel say we big, we so important. What me be din crofo atem be kan crofo asem by ye kan bia for how many months? And now they sre me. Wo dey come na asem, won say me fi o. Me maami wa bo bra so maami nti wo di me maami atem a. Wo nne ene wo si na wo di o matem. Udi me nana atama ordinary ma ne nana no ni old generation abegu America ye nyine kita American book wo nana wo he wo maame wo he wo papa ko awu ye no wo sre sika nse na wutumi sie wo papa twesi boache de sie wo papa ma wo odwan twesi boache ene o sie wo papa ma wo asiaba ashawe ni tutu ni wo de didi utru mu ni na ashawe lesbian. Oh sorry udi matem wo be gina wo ka say me ni me godmother ye lesbian no no de me ka bi tire wo no. If you are nobody wants you as a friend, me man be power down for that. Man be power down for that. And I me de ma wan wo sre ye and I me de ma say ye mfa mbre o ye de bre o ko hu me we hu me usuba bonning no we invite me pena birthday pena wa wonam for 4:30 so mo ka che me ye careful o girl no nya na me catch me say you are not my friend, you have never been my friend. If you are Schwarzenegger, the only day me ra ufie e we invite me to pena birthday party and na me ra ufie me ra ufie kra baby kra me be gina ye esisa me ho wo tori na odi nkofo atem baby na wo mada kra na eche nwurem omo ba pena birthday party so mo